bà ngày nít ngày thì đập mùi bà khai bị thằng nào năm bị pon mà phải pram bà nên nào tì tăng nông trọ ô smart bà nông mặt trọ tại đồng mà phải mặt dân cứ cho ban là cầm lăng thể hiện thay bà nó tại bản to tôi cảm phiếp nông cá bà đã sai luôn bà không có đã đòi miền ca đi rằng tôi bây giờ miền ca đi rằng pi thể hiện mai dân nào cả đòi bà hay bà khang thể hiện thay những đôi hạ bài đôi miền bà can cho cha đôi chỉ ca này nom đôi chỉ ca sầm rọt đôi tam dạ mê thiên trọ còn chết ô smart rồi có đôi chia smart cách nông trọ đi tại mình đón bà tôi bây giờ nào đói có khang cô việc kia khang thay đi cứ mình pro mà có rốt tôi tam bà ca mình có rốt tôi tam ca này nom có đôi chỉ ca sầm rọt sầm ru tê bà nó tại chăm chất bà nó tại bằng to nó không cam phiếp bà nó tại dọc mình la luôn nó không cả quay không quạt nó không cả để thể hiện dân thằng cô việc kia Campuchia dân đâu miền ca ham khót mình oi bằng to nó phơi ca cam phiếp bà dọc bà la luôn do một bật nó ti tăng tê bà hay dân ở đằng thà thang cô việc đi thay đi cô cất kích dằng mạch ở tế bà hạ bay đôi mình đáp bà thể hiện Campuchia nó tê bà hay đợi nhà thó trăm trọ nó bạn ham khót mình oi quát phơi cam phiếp nó cá bằng to bà dọc bà la luôn dọc một bật tê bà hay dân khơi thà bà la luôn mình khoa thế đó bằng con tay bật dân cư nè sắp bà la luôn bàn tay quát nó tay bằng to bà nó tay bằng to cam phiếp bà dọc luôn dọc một bật nông rica đi rằng cam phiếp đó đa bà dân hay dân khinh ha thể hiện Campuchia dân bà hay có đôi chia ở khang nó có bà prom đan bàประจำ đâu khang trọ ở chết osmạch đi bà quạt bà cả ham quạt hai bàn tay nâu ham quạt mình ban đấy bang ôn phải bật chân từ nâu tay bàn to thôi cam phiếp nông cá đắc bà la luôn ở đây bà hay sao mà chợ phong đa tha ngày ní cứ ngày tì bà đập môi khai mỹ thôn á năm pi pon mà phải pram bà nâuแต่บรรทอเพื่อการเพียบจังให้นี่ฮัตกาមួយដែលបង្កមានបញ្ហាកើតឡើងទៅតាមព្រំដែនដោយសារគូភាគីថៃបាទមិនព្រមស្ដាប់នៅការបាទចរចាក៏ដូចជាការណែនាំសម្រាប់រួលក្នុងការឈប់បន្តក្នុងការដាក់បាទបង្រាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាមួយនឹងតាមព្រំដែនដោយសារមិនទាន់មានការដោះស្រាយតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំបាទពេលភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនោះទេបាទនេះហាក់បីដូចជាធ្វើទៅអ្វីទៅតាមទំនឹងចិត្តតែម្ដងមកប្រិមិត្តយើងbà hay này hay chia từng vơ rồi bỏ chân chết thay bà thể hiện thấy bàไม่ได้เราไม่ได้หลังคือมีนะก็ปิดก่อนเพราะว่าทางพวกเขาเอาประตูมาปิดเลยแล้วนี่เราก็ตั้งเชียงคนที่โอ้ทำไมที่ทำประตูก็ทุกการก็มีทั้งหมดแต่ก็เราก็ที่ก็ปิดก่อนก็ต้องทำปิดเหมือนกันน่ะไม่ใช่นึกจะปิดที่ไหนล่ะพี่คนมาลอดฐานไงคนมาลอดฐานจะแอบข้ามไปเราก็เลยลอดฐานแล้วพี่เขาต้องแจ้งมาว่าผมจะมารถคนจอดเราก็แจ้งกันสอนอแจ้งมาแล้วทางนี้ที่จะทำที่การอย่างนี้ที่ใดนั้นที่ต้องมาเข้าไปเราก็แจ้งก่อนแต่มันประตูที่ปิดก่อนแล้วคนก็ต้องทำปิดเหมือนกันไม่ใช่มันจะปิดมันเป็นของรัฐบาลวันบอลมาประตูก็ทุกการก็มีทั้งหมดแต่ก็เราก็ที่ก็ปิดก่อนพวกก็ต้องทำปิดเหมือนกันไม่ใช่นึกจะปิดที่ไหนพี่รอดฐานไงคนมารอดฐานจะแอบข้ามไปเราก็รู้รอฐานแล้วพี่เขาต้องแจ้งมาผมจะมาล้วนคนสอนทางก็แจ้งกันสอนอแจ้งมาทางนี้เตะเนี่ยคุยกันเราเสร็จแล้วนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนกันต่อชาวไหวเจ้าไปคำสั่งเขาจะทิ้งตรงเจ้าฝั่งไอ้แม้นคุยกับเราทางไทยทางการศึกษาคุยกันหน่อยนี่ทางการชายไทยเหมือนกันไม่ต้องทำแบบนี้นี่มือก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรอคำสั่งต่อสองฝั่งทางการศึกษาไทยทางการชายไทยก็มีเหมือนกันมาคุยกันเสร็จนี่ก็จะได้เหมือนเดิมนี่เราทำไหมไม่ให้ทำหรอก